тавсеаи рушди иқтисоди рақамӣ, татбиқи бештари дастовардҳои инноватсионӣ, истифодаи имкониятҳои бои татбиқи иқтисоди сабз аз ҷумла дар соҳаи кишоварзӣ, ҳимояи истеҳсолкунандаи ватанӣ аз ҷумла дар соҳаи кишоварзӣ, такмили заминаи ҳуқуқӣ ва моддӣ барои гузаштан аз модели аграрии саноатӣ ба модели саноати аграрии иқтисодиёти миллӣ, таъмини истифодаи оқилона ва самараноки захираҳои обу замин, танзими давлатии муҳоҷирати меҳнатӣ, дастгирии давлатии ҷавонони болаёқат ва ватандӯст, таъмини ҷойҳои корӣ ва шароити зарурии маишӣ барои занону духтарони деҳот, ҳифз ва тарғиби мероси таърихию фарҳангӣ. ин аст мақсаду мароми ҳизби аграрии тоҷикистон. ҳамдиёрони азиз, ба хотири таъмини рушди устувори иқтисодӣ ва зиндагии арзандаи мардуми шарифи тоҷикистон шуморо даъват мекунем ки рӯзи 2 март ба ҷонибдории ҳизби аграрии тоҷикистон ва номзадҳои он овоз диҳед. мо овози шуморо қадр хоҳем кард. муҳтарам интихобкунандагон, ҳизби аграрии тоҷикистон ҳизби муколимаи конструктивӣ ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, дигар ҳизбҳои сиёсӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва ҳамаи шаҳрвандони кишвар ба ҳисоб рафта чораҳои мушаххасро барои ҳалли масъалаҳои иқтисодию иҷтимоӣ пешниҳод мекунад. ман мехостам диққати шумоён интихобкунандагони азизро ба масоили иқтисодӣ ва сиёсати аграрӣ ҷалб намоям. дар масоили иқтисодӣ дар барномаи пеш аз интихоботӣ ва масоили такмили заминии ҳуқуқи рушди иқтисоди сабз, таҳия ва қабули консепсия, стратегия ва барномаҳои миллии рушди иқтисоди минтақаҳои кӯҳӣ, ташкили кластерҳои агросаноатӣ, бунёди корхонаҳои нави саноати хурду миёна, аз ҷумла барои коркарди саноати меваю сабзавот, хусусан дар соҳаҳои бохдорӣ, токпарварӣ ва пахтакорӣ, баландбардоштани имиҷи истеҳсолкунандагони ватанӣ, додани имтиёзҳои андозии гумрукӣ, кӯмакҳои молиявӣ аз буҷети давлатӣ дар таъмини рушди соҳаҳои дар бозори ҷаҳони рақобатпазир, таҳияи заминии меъёрии ҳуқуқии гузариш аз модели аграрии саноатӣ ва модели саноати аграрӣ, рушди иқтисодиёти миллӣ, дастгирии давлатии таҳқиқотҳои илмии бунёдӣ аҳамияти хоса дода шудааст. ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои панҷсолии рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия ба масоили амалӣ намудани барномаҳои нави таълимӣ, тайёр кардани барномасозон ва дигар ихтисосҳои зарурӣ барои рушди иқтисоди рақамӣ, таҳкими ҳамкорӣ ба бахши хусусӣ ва шарикони байналмилалӣ вобаста ба таъмини рушди таҳқиқотҳои илмӣ, густариши саводнокии рақамӣ ва васеъ намудани омӯзишҳои амалӣ таваҷҷӯҳ дода хоҳад шуд. дар ҷаҳони муосир ки бо суръат тағйир ёфта рушд мекунад, навоварӣ яъне инноватсия қисми ҷудоинашавандаи ҳаёти мо гаштааст. инноватсия амалӣ намудани идеяҳо, технологияҳо ва равандҳои нав мебошад ки дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти мо пешрафт ва такмили бештар ба миён меорад. татбиқи идеяҳо ва технологияҳои нав ба рушди тиҷорат ва таъсиси ҷойҳои нови корӣ мусоидат мекунад. ин нуқтаро пешвои муаззими миллат ҳамеша таъкид менамоянд. ҷорӣ намудани инноватсия ба мо имконият медиҳад ки ба хотири сода гардонидани ҳаёт, беҳтар намудани муошират ва рушд додани соҳаҳои тиб, энергетика, нақлиёт ва ғайра технологияҳои муосир ва пешрафтро эҷод кунем ва гузаштан аз модели агросаноатӣ ба модели саноати аграрии рушди иқтисодиёти миллиро соҳиб гардем. бояд гуфт ки инноватсия ва рақамишавӣ имкон медиҳад ки дар 10 соли охир суръати рушди иқтисодиёти рақамӣ нисбат ба рушди иқтисоди ҷаҳонӣ 2 маротиба афзоиш ёфта, ҳиссаи иқтисоди рақамӣ ба ҳисоби миёна беш аз 15% маҷмӯи маҳсулоти дохилии глобалиро ташкил медиҳад, ки ин нишондиҳанда барои давлатҳои алоҳида то 40% ба мушоҳида мерасад. ҳамватанони азиз, таъмини рушди кишоварзии ватанӣ ва ҳалли мушкилоти сифати ғизоӣ дар мамлакати мо истеъмолшаванда имконпазир мебошад. нақши стратегии кишоварзиро ҳамчун фармоишгар ва истеъмолкунандии асосии маҳсулоти саноатӣ ки дар ниҳоят фоида ва рушди устувори иқтисодиётро дар маҷмӯъ ташаккул медиҳад, аз ҳад зиёд арзёбӣ кардан душвор аст. зеро ҳар як корманди бахши кишоварзӣ аз 10 то 17 корманди дигар соҳаҳои истеҳсолотро ба кор таъмин менамояд. табақаи деҳқонии ҳаёт як нав заминаи арзишманд аст ки дар он тамоми фарҳанги бои тоҷикон аз он манша мегирад. деҳқонӣ арзишмандтарин генофонди миллат аст. оилаҳои деҳотӣ ҳамеша сершумор буданд. бо шарофати онҳо аҳолии тоҷикистон зиёд ва қобилияти баланди мудофиаи кишвар таъмин карда мешавад.
حزب اگری تاجیکستان برای شرایط خوبی زندگی در دهات، عدالت اجتماعی، حمایت برابری اجتماعی شهریان و دهقانان برآمد میکند. ما به یکدیگر نیاز داریم. اول برای تامین امنیت پوره عضوخواری و بعدا برای زندگی شایسته. ما در یک زمین و با یک تقدیر زندگی میکنیم. میباید در مد نظر داشت که در شرایط پیامدهای تغییریابی اقلیم، پنجشوی بیماری‌های سرایتی در سیاره و عموما جهانی‌شوی مشکلات انسانی، نائل شدن به خودکفایی غذایی و تامین امنیت عضوخواری مملکت یکی از هدف‌های استراتژی دولت در صورت میسر می‌گردد که ما با استحصالات کشاورزی صفتاً بهبودی بخشیم و تولیدات محصولات وطنی را افزون نماییم. حزب اگری تاجیکستان چنین می‌شمارد که دولت باید بیشتر ساحه کشاورزی را دستگیری نماید تا کار در زمین درآمدناک گردد و زندگی در دیهات هم برای دهقانان و هم برای شهریان جالب و بانفوذ باشد. حزب اگری تاجیکستان مسئله زمین، تکمیل مناسبت‌های زمین استفاده بری را برای رشد تاجیکستان و آینده آن مهمترین می‌شمارد. زیر این مفهوم‌ها ما باید نه تنها عامل اقتصادی بلکه همچون تمامیت ارضی و امنیت کشور، عنعنه‌های ملی مردم، فراوانی عائله‌های شهروندان تاجیکستان و آینده ملت را درک نماییم. زمین مالکیت عمومی خلقی و اساس دولتداری تاجیکستان میباشد. از این برمی‌آید که در شرایط اقتصاد بازار کاملا آزاد حقوق استفاده زمین باید وجود داشته باشد. خصوصیت حقوق استفاده بری زمین همچنین ابیکت مالکیت غیر منقول طلب می‌کند که آن حتما از جانب دولت تنظیم کرده شود. دولت باید قاعده‌های واضح حقوق استفاده بری زمین را جاری کند تا که نظارت قطعی استفاده مقصدناک و عاقلانه زمین را تامین نماید. منبع اساسی حزب پشتیبانی سیاسی جانبداران حزب اگری تاجیکستان، کارگران دهات، ساکنان شهرهای خرد و کلان، دهقانان، سابقه‌داران و جوانان، خادمان علم و فرهنگ، زیایان دهات، همه آنهایی که به زمین علاقه‌مندند وطندوست و محافظ منفعت‌های ساحه کشاورزی میباشند به حساب میروند. اگر اعضای حزب در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق بیشتر باشند، همانقدر در حل مسائل اجتماعی اقتصادی مملکت فعالانه اشتراک خواهند کرد. اعضای حزب اگری تاجیکستان در حل این مسائل این گفته پیشوای مظلوم ملت را در مد اول قرار خواهد داد. ما باید مثل همیشه سرجم و متحد باشیم. وطنمان را صدقاً دوست داریم، آن را صاحبی کنیم، حسی بلند ملی داشته باشیم، از تاجیک بودن خود افتخار نماییم و دائم در فکر فرزندان خود، خوشبختی و آسایش آنها، آبادی وطن، ملت و دولت خویش باشیم. باوری کامل دارم که شمایان عزیز علاقه و برنامه حزب اگری تاجیکستان شناس گردیده اید. همه شما را دعوت میکنم که در انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی و مجلس‌های محلی فعالانه اشتراک نموده بهر آینده درخشان تاجیکستان عزیز آواز دهید. انتخاب حزب سیاسی و نامزدهای ارزنده از شمایان وابسته است. باوری کامل دارم که شمایان و جانبداری حزب اگری تاجیکستان نیز آواز میدهید. در بولتن‌های انتخاباتی حزب اگری تاجیکستان طبق نام‌های حزب‌های سیاسی از روی الفبای تاجیکی یکم نوشته شده است. برای توجهتان سپاسگزارم. همدیاران عزیز، به خاطر تامین رشد استوار اقتصادی و زندگی ارزنده مردم شریف تاجیکستان شما را دعوت میکنیم که روز 2 مارس به جانبداری حزب اگرری تاجیکستان و نامزدهای آن آواز دهید. ما آواز شما را قدر خواهیم کرد.